Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler. Hurmatlı gökbörü üçüyüçüler. Mına oşayenti biz bugün 2024 yılın 8 yanvar günü Batken oblasının Kızılkaya şahrında bolup жатқан Аламан той улакка келип жеттик. Бакыт досубуздун Аламан улак тоюндабыз. Улак башталды. Сорундары коюлуп башталды. Улак башталды. Ошентип улак башталуу алдында турат. Палвандар келип жатат. Абдан келип жатышат палвандар. Палвандардын арты үзүлбөй келип жатышат. Адам көп. Biz sizlerge толук маалыматты жеткизип, тартып, палвандар менен тааныштырып, улактын кандай жүрүп жатканын тартып жеткизип турганга аракет кылабыз. Биздин көрүүчүлөр, Россия Федерациясына жүргөн мекендештер, сиздер дем алыш күндөрү зерик болбосун деп ар бир болгон жерде улакты тартып киргизип жатабыз. Дем алыш күндөрү Кыргызстаныбызда болуп жаткан улакты көргөнчө дем алсын деп сиздерде жаман сөз жазбаңыздар. Палвандарга жакшы каалоо тилектерди айтып, жакшы сөздөрдү айтып, дуа кылып палвандарды колдоп турабыз. Кыргызстандын ар бир палваны Кыргызстандын келечеги. Урматтуу мекендештер, көкбөрү сүйүүчүлөр, мына ошентип улак башталды. Жалында, палвандын жалында улак ашыры берүү ыкмасын көрүп жатышат. Ашыры берүү ыкмаларын көрүп жатышат. Улак палвандардын жалында. Улактагы өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, абдан сонун улак союлуп тур. Улак башталды, мына ошенти улак башталды. Бакыт досубузга дагы жакшы каалоо тилектерди айтып, дуа кылып коесуздар. Жакшы той берип жатат. Той тынч аман, эсен аман өтсүн. Палвандар жыгылбасын, аттар мүдүрүлбөсүн, палвандардын чекеси канабасын. Той башталды, мына ошентип. Assalamu alaikum, hurmatlı palvanlar. Şu balama Müslüm'deki Akkaka alıveriş maksatında içine ulak verip attım hele. Şu taza çağıp gelip halal kılıp çağıp geçişinizde bile sorarlar. Maşallah. Assalamu alaikum Bakıt do'stum. Toy marek bolsun. Maşallah, ne güzel. Her bir Kırgız jaranına, at жалында ойногон мырзаларга, палвандарга ушундай той беришти. Кудайым насип кылган болсун дейли. Ар бир кыргызга насип кылган болсун. Негизи бир эки кишинин башын бириктирип чай бериш кыйын азыр. Ушунча элдин башын бириктирип, Ош областы, Кызылкыя, Жалал-Абад, Аксыдан балдар келиптир. Жакшы той уюштуруп атасың. Тоюң марек болсун. Мына жерде канча палвандар дуа кылган болсо, Кудайым дуаларын кабыл кылган болсун. Сиздин уулуңузду Кыргыз элине кызмат кылган, динге кызмат кылган кары аалымдардан чыгышты Кудайым насип кылган болсун. Тоюңуз марек болсун дагы бир жолу, палваным. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Тулпар тыынын көрүүчүлөрү. Мына ошентип биз бүгүн Баткен обласынын Кызылкыя шаарында досубуз Бакытбектин тоюнда кызматка келип калдык. Жолдон аттарыбызды түшүрүп атып, күтүүсүздөн Иса балбанды жолуктуруп калдык. Бул жаш балбан Кыргызстандын желегин желбирете турган, келечекте жакшы Аламан улакта чоң ийгиликтерди жарата турган Иса палван, ушу палван болот, жаш палван. Иса кандай укам? Машалла, билеңе күчүң кетпесин. Ат кимик Иса? Оштон Шерзат деген акасынын Бугати деген аты ушул болот. Бугати деп угуп жүрсөңүздөр керек, өтө чоң жыйындарга жарайт. Ооматың берсин Иса палван. Жалың кур кетпей. Ооматтуу кайтыным, Бугати Иса палванына көрүп турасыздар, палвандар. Урматтуу көрүүчүлөр, комментарий жазып, жакшы сөздү жазып, жаман сөз жазыңар келсе мен личкама жазып койгула. Ондай сөздөрүңөрдү палванга дуа кылып койгула. Мына ошентип Баткен обласынын Кызылкыя шаарындагы болуп жаткан Аламан улакта айтылуу Ош обласы Каракулжа районунун палваны Чубак палван дагы келип жетти. Оюн талаасына кошулуу алдында турат. Минген аты Генерал деген торат менен оюн талаасына кошулуп жатат. Машалла, палвандардын чекеси канабасын, аттар мүдүрүлбөсүн. Бардык ийгиликтүү кайтышсын. Той жакшы өссүн, тынч өссүн той.
Urmatlı görücüler, urmatlı mekendeşler, urmatlı жылқы sүйүүчүлөр, мына ошентип биз күтүүсүздөн oyun talasынан legendarlı Nookат rayonunun sayapkeri Adıl Ababızды жолуктуруп калдык. Adıl Ababыз анча мынча 18 жаштагы жигитке караганда аттын үстүнө жакшы отурат, жакшы аттарды тарбиялап, жакшы аттарды сындап, жакшы аттарды Кыргызстандан чыгарып жатат Adıl Ababыз. Ассаламу алейкум Адыл аба. Кандайсыз, амансыз ба? Машалла, Кудайыма шүгүр. Адыл аба, той кандай болуп атат? Той кандай болуп атат? Toylar kulluk olsun. Olsun aба. Ya maşa adam nime niyette kılgan bolsun niyetini Allah yetkizip. Amin. Kulağı yaxşı ötüp polvanlar dağı üyüge salama geçmez. Amin. Adıl aба, мына биздин өзүбүздүн легендарlуу аксакал саяпкерлердин бири жакшы жылкыларды таптап, жакшы жылкыларды сындайт. Ат тандаш боюнча, ат сындаш боюнча суроолоруңуздар болсо Адыл абага кайрыла бересиздер. Адыл аба негизи эле өтө жакшы жылкыларды чыгарып, Орто Азия боюнча аттарды таптап чыгарып жатат. Адыл аба, сиз да оорубаңыз. Rahmet. Ден соолугуңуз бекем болсун. Ар дайым ушундай жакшы жылкыларды таптап, Орто Азия боюнча жаш палвандарга жакшы жылкыларды таптап мингизе бериңиз Адыл аба. Амин. Мына ошентип бүгүнкү аламан улак башталды. Кызыл Кыя шаарындагы болуп жаткан улак биринчи сооруну, кой сооруну коюлду. Палвандар аракетинде кой соорун кайсы палвандын жалына жылмайт экен. Палвандар аракеттерин көрүүдө. Улак жерде оюн таласында бизде бир аз ат жок болгондуктан байланыштуу. Азыр бир аз ушундай тартып турайлы, бир аздан ат болот. Үстүдөн толук маалыматтарды жеткирип берип турганга аракет кылабыз. Кой сооруну коюлду. Эрнис палван, Чубак палвандар аракеттеринде Ош областы Аксы районунан келген палвандар аракеттерин көрүүдө. Кой соорунун үстүнө 2000 сом акча коюлуп, Эрнис палван алып атат. Мына ошентип Жалал-Абад областынан келген Эрнис палван көтөрүп алды. Аксы районунан келген Эрнис палван алып жатат. Машалла. Таза көтөрүп жалына салып алып чыгып кетти Аксыдан келген палван. Машалла. Аксы районунан келген палван мына ошентип таза бир кой 2000 сом соорунга көтөрүп чыгып кетти. Улак ат жалында, палвандын жалында кетти. Аксы районунан келген жалгыз чапкан палван көтөрүп чыгып кетти. Каалоо тилектерди айтып, жакшы сөздөрдү жазып коесуздар палвандарга. Той абдан кызуу жүрүп жатат. Мына ошентип урматтуу биздин көрүүчүлөр Кызыл Кыя шаарында болуп жаткан аламан улакта жерден таза көтөрүп Аксыдан келген Эрнис палван жалына салып бир кой 2000 сом соорунга көтөрүп чыгып алып барып соорунга таштады, алып кетип бара жатат. Абдан кызуу жүрүп жатат. Той абдан кызуу жүрүп жатат, машалла. Палван деген ушундай болот. Торпокта бир аз оорураак экен, бирок жерден таза алды. Тартканга аракет кылдык. Жерден өзүн чакалап үзүп аласың. Эрнис палван, Чубак палвандын жардамында бир кой 2000 сом соорунга таштап алды. Эрнис палван, Аксы району, Жалал-Абад обласы. Палвандар биринчи коюлган соорунун Эрнис палван, Чубак палвандар алып алды. Калазын алдына алып келесиң, 2000 сом аласың палван. Эрнис палван нарра кылды. Аксыдан Эрнис палван. Оштон Баялы палвандын аты менен. Кел Эрнис палван бир бата берейин. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Мына Бакыт уулдарына той берип аттыр. Мен Алатылам, биринчиден Алатылама чек шүкүрлөр болсун. Бардыңыз ушундай тойлорду өткөрүш насип кылган болсун. Кандай ниетте кылган болсоңуз, тойлоруңуз, ниеттериңиз Алатылам кабыл алсын. Мына ошентип урматтуу мекендештер, бүгүнкү Кызыл Кыя шаарында болуп жаткан аламан улакта биринчи соорунун, баш коюлган соорунун Аксы районунан келген Жалал-Абад обласы жаш палван Эрнис палван салып алды. Ассаламу алейкум, Эрнис.
tartıp durdum, öte taza alıp taza saldın maşallah. Bileğingen küçün ketmesin. At kimdik ya? Bayalın koştan bayalın Titan degen. Bayalı degen dostum. Titan degen atı menen bay. 2000 som bir koygo. Birinci sorunun aldı. Bileğingen küçün ketmesin inim. Dağı tay koştoğun, toğuz kara koştoğun umra safarına joldamalardı taşta. Aldı da dağı köp sorunlar turat hareketin erdi görgülü. Ben baykaşımcamda çok balvan aldırdık söz. Çuvak balvanın yardımı menen teker etip çuvak balvan aldırıp bir koy 2000 somga salıp çıkıştı. Bileğinlerden küçüğün örgetmesin palvanlar. Maşallah, malades palvan. İşte kıl. Anda bugün sizlerge şans koyuken anda. Palvanlar hareketinde ulak yerde oyun talasında. Hurmatlı görücüler, mekendeşler, ulak abdan kızı жүрүп жатат. Palvanlar hareketinde ulak öte ağır 93 kilogram dep жатышат. Bunday жерден аттın atı, palvanı gana жарайт. Maşallah, maşallah götörüldü. Birinci nomerdeki kızıl formaşan palvan götürdü, taza alıp жатат. Yardım berişip koygula, palvanın mehnetini getirmeyin. Yardım berişip koygula. Palvanga yardım berişip koygula. Alfarım 2000 som sorunun balasılar. Ana o şentip taza jalına çıkardı. Maşına alfarım 2000 som sorunga. Birinci nomerdeki. Bunu palvanın jalında baracak atılak. Palvanın jalına çıktı. Ulak oyun talasına kayıttı. Palvanın jalında. Abdan kızı жүрүп кетти. Ulak 2000 som sorunga. Alıp bara жатат 2000 som sorunga. Hurmatlı görüşçüler, aksakalların koşusunda, aksakalların duasının aldığında ulak baştaldı. Tayga taşladım. Asla samanğa barıp alasın. Eşittik her ha? Ha, tayga. Dolaşma, ötümeye taşladım. Dolaşma. Çok kısaydı ha. Taş balon arka. Ortaga alıp barıp taşlayıp, samanга alıp barıp taşlaganın bir tay alasın. Kendi ana, erkeğin al emi. Tay sorunu koyuldu. Tay sorunu ıldıykı jaka alıp barıp taza taşlap tayalıgla dep жатат. Көтөрүлгөнү жатат, улак көтөрүлгөнү жатат. Ой, кайсы палван аракетинде. Кайсы палвандын жалына буйурду экен тай. Eng küçüğün alasın, samanга alıp barıp taşlaysın, bir taydı alasın. Cip sava, üzöngü sava, taza erkekçe ötkörçü. Tay sorunu koyuldu. Mına oşen hurmatlı görüşçüler, tay sorunu koyuldu. Tay sorunu kaysı palvandın jalına buyurdu eken palvandar hareketinde. Vardık palvandar hareketlerin görüldü. Ulak oyun talasında jerde tay sorunu ıldıykı saman kalıp barıp taşlap taza tay algıla dep жатат. Palvandar hareketlerin görüldü. Kızılkıya Batken oblasının palvandары, Nokat rayonunun palvandары tay sorunu koyuldu. Ulak öte çoğun Aysıl palvandın jalına buyurken Kulpartığı Karabulca abdan kızı жүрүп жатат. Palvandar hareketlerin görüp жатышат. Ulak oyun talasında yerde. Sizlerge to'liq ma'lumotni yetkazib berib turuvchi harakat qilamiz.
Mana oşendi ulak kötörüldü oyun talasından. Qaysı palvandı jalındaken ulak. Qaysı palvan? Abdurrahman palvandın jalında deyip ulak. Oy ulak kaytaradan oyun talasında cerdi. Bir tayda alasın palvan. Palvanlar Palvanlar hareketlerin görüldü. Ulak abdan jakşı çıktı götürüldü palvanın jalında birok tileke karşı. Başka palvanlar mümkünçülük bergen yok. Ulak yerde oyun talasında. Maşallah maşallah. Algıla palvanlar algıla. Alıp çıkıp alparıp. Taza taşta bir tay algıla palvanlar. Oyun talasına gaydan caydan Bayboto palvan koşuldu. Bayboto palvan hareketlerin görüdü. Bayboto palvan oyun talasında ortada. Bayboto palvan aldırgan hareketlerin görüp çatışat. Kızılkıya şaharının palvanı Batken oblastı Bayboto palvan hareketlerin görüp çatat bir ön aldırganga yardımında. Buna oşendi bulak kötörülü altında durat. Palvanlar hareketlerin görüdü. Karakunca rayonundan gelgen palvan, Çuvak palvan koşuldu. Ernis palvan, Aksı rayonundan gelgen palvan, Calabat oblası, Koğuş oblasından Karakunca rayonundan Çuvak palvan, Batken oblası, Kızılkaya şaharından Bayboto palvanlar hareketlerin görüdü. Kulpartı mı? Ay. Hiçbir palvanga mümkünçülük vermey jatışat alıp çıkıp ıldıkı saman kalparıp taşlaganga bir tay sorma koyuldu. Birok hiç kaçan hiçbir palvanga mümkünçülük vermey jatışat. Palvanlar abdan kızı at salıp jatışat. Palvanlar hareketinde Bayboto palvandı görüldü olan. Nasıl su batıyor hocam? Kulak abdan kızı yürüp çatar. Zamandan dur bekler adam. Ha? Bak, aferin ne dedi? Hoca kızıl koldasın, kuzunun gözün versin, kıymetin sözün versin, palvanın bileğin versin, batırdın yüreğin versin. Amin Vay amin. bileğin Allah versin, kabul eğimden etsin. meydan etmesin, düşman bileğinde kesmesin. Amin amin. Bakalım kuvasın aldığından dostmasın, düşmanın senden olmasın. Öldün hayvattın, pazarın kayrattın, yokutun katının gittin olsun. Yakkanın alçam olsun, tanrıların parçam olsun, yükseğanın orgak kurun parçam olsun. Amin. Bölükler korunun, soğuklar kolalık olsun. Kalan denge tasın, korol bayga tasın, derinmece kapılar tayranlasın. Ordun dürüstü, içti oldun, Bak bu sörülü aldığında durat palvanlar kıymında başladı.
Palvanlar hareketinde tay sorunu koyuldu. Hiçbir palvanga mümkünçülük vermeyecek. Abdan Organından daireden ağlayındı kendini altınıza baslagan aradığının derdini özünü yetermeyden ağlayındı. Ana o şimdi ulak götürüldü. Kaysi palvanın calında çıkıp ketken ulak. Oy 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 ulak. Ulak kaldı oyun talasında yerde kaldı ulak. Ana o şimdi ulak kaldı oyun talasında yerde. Bayboto palvan hareketin görüp jatat. Bayboto palvandı görüge bolot. Sıymık palvanlar hareketlerin görüdü. Sıymık palvan, Bayboto palvanlar. Yok hiçbir palvanga mümkünçülük vermey jatat. Abdan kızı yürüp jatat. Ulak abdan kızı yürüp ketти. Sıymık palvanın jalına çıkıp ketти okşoyt ulak. Oy 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 avaylagla palvanlar avaylagla. Ulak oyun talasında ulak palvanların jalına çıkıp ketти mına oşentip. Kaysi palvanın jalındaki ulak mına oşentip ulak kötörüldü tay sorununa. Sıymık palvan dep atışat, Sıymık palvanın jalına çıkıp ketти dep atışat. Sıymık palvan, Bayboto palvanın jardamı menen Sıymık palvanın jalına çıkıp ketти ulak tay sorununu Sıymık palvan jetkizip aldı mına oşentip. Mına oşentip bugünkü tay sorunun Aytulu Kızılkaya şahrının palvanı Sıymık palvan, Bayboto palvanın jardamı menen tay sorunun Sıymık palvan jetkizip aldı. Urmatlı gökbörü sүйүүчүлөр, жаш чыгып келаткан Кызылкыя, Баткен областынын palvanı Sıymık palvanga жакшы дуа тилектерди айтып коесуздар. Абдан жакшы көтөрүп, таз алып барып таштап, бир тайга салым салып алды. Ассаламу алейкум Sıymık palvan. Кандай иним? Жакшыбы? Ат кимике? Санжарбайдын бандит деген аты менен Sıymık palvan бир тайга салым салып алды сорунга. Билеңен күчүң кетпесин иним. Катыра бер. Sıymık balon. Ölağıştan Sancarbay'dın bandit degen atı menen marra kıldı. Sıymık balon. Toylerine bir bata verip koyayım Sıymık balon. Assalamu alaikum Zazakuna ke meymanlar hoş geldinizler. Şu bakta gazdan niyetli dert atken doy. Şu balasından ömür uzun bolsun. Şu Kırgızstan'ın çempiyon ballardan bolsun baktık ya. Amin Allah. Молодец, красавчик. Baktaganın dostları gelip versin. Baktaganın ayışakalar gelip versin. Toy başçısı Baktaganın ayıştaları. Gelinizdir. Mına oşentip Sıymık palvan, жаш palvanlardan biri bir tayga salım salıp aldı. Ildırkı naraga alpar bir tay sorunu salıp aldı. Toy başçısı Baktaganın ayışakaları gelinizdir. Şölçü. Mına oşent urmatlı bizdin kattalıçılar, görüşçüler, gökbörü sүйүүчүлөр. Aytulu Баткен областынын Кызылкая шаарынын жаш балваны мына Sıymık palvan. Bandit деген ат менен bir tayga ылдый жак алып барып, bir tay sorunга таштап алды. Sıymık palvan кандай иним? Той кандай болуп атат? Машалла, таза көтөрүп салдың, таза тартып турдум, көтөргөнүңө чейин абдан жакшы чыгардың. Билеген күчүң кетпесин. O porterin üstüne taylardan hem daha bir iki çönü jetelep ketemi. Ardayım üstünde çoğun sorunlarda alıp жүрөр. Ömürüңe Kudayım berek versin. Hiç atın müdürlüğüne çeken kanavasın inim. Hurmatlı görüşçüler uşu Баткен обласы Kızılkaya'nın uşu Sıymık degen жаш palvanı tanımaganlar tanışıp kommentariy жазып, класс басып kanalga катталып коюңуздар. Ulak Kayradan oyun talasında kötörüldü. Bir aylandırıp gelesiz palvan. Bir aylandırıp uşul жерге kayra alıp gelip taşta beresiz.
Kaytarıp alıp gelesin balon. Abdan gülü yürüp yatat. Bak abdan gülü yürüdü. Bir tay sorunun taşlap alıştı. Kaysı palvanın yalına buyururken. Maşallah maşallah. Ulak oyun talasında yerde oy ulak bütünden götürüldü. Ulak götürüldü yerinin. Götürüp alıp gelesin. Bir serkeli olasın balon. Bir serke sorunu koyuldu. Taraf kaydıp gelişte bir serke sorunu koyuldu. Ulan kaysı palvanla gelip hayır arkadaşlar lan var. Kelge de koyuyor. Sizle tanımış mı? Aa maşallah. Buna o şimdi tay sorununu şu yaş balman eken usul. Korugaş kağıt mingen kızıl formaçan bala taşlap aldı tay sorunun yaş balman eken maşallah maşallah. Şunday palvanlar göğüsün. Şapşalıklı çakarlan, çap! Alıp gelesin bir serkeli olasın balon. Alıp gelip taştaysın bir serkeli olasın. Taşla. Ceydadan Ruslan balon. Karabek Baydın Ataman degen abi. Karabek Baydın Ataman atı veren. Gelin bir dua ver koy ellerine. O güne gel. Şu ne tilek kılını versene şu. Allah Allah dileğinize getirsin. Şöyle palonlar derken boğalarım tüsüysün ha. Şu ballarımızdan kırmızı kereğine cereyan ziktirden basın. Amin. Ruslan palvan, yaş palvan eken. Bayrağı alıp gel bir sergeye taşlanan balon. Kökjardan dölöt degen palvan. Öylüs balon Kökjardan. Ne at? Kimde at beni? Elvay balondan kara kuş attı atı benim. Gel balon bir dua ver koy. Selamünaleyküm sevgili milyonlar. Hoş geldinizler. Sizlerle diretlik. Belki dünya baktığımız Allah'ıyız. Sıkılan insanlar ne yaptılar? Kavga kılamaz. Amin. Öyle çatta balon. Çıt. Bulgar'ın aziz güçlü balonlardan biri. Kılıç balon. Demek hurmatlı ko'rarmanlar, bugun buyursa erenlerden er oyunlarından biri Alaman Ulak bo'lib жатат. Kızılkaya şehri Tapos at meydanında buyursa demek Ulak hazır. Bir neçe sekundadan keyin yerге tıştalат. Ulakçılardын bari, balvandардын bari udum ошол Ulak болгон жерге жетип барып жана Ulak жерге ташталды. Alaman Ulak мынакей эми башталды. Mikrofonda kuttumuz.
Çekele özün uzup alasın. Samangal barıp taşta bir tay alasın palvan. Parasın, samanla varıp taştaysın, bir koy alasın. Özün alıp varıp, samanla alıp varıp taştaysın, bir koy alasın palvan. Samanla alıp varıp taştaysın, bir koy alasın palvan. Aytışı bir echki ekan. Anani aytib qo'y, osh pishib tur ana polvonlar bo'lsa borib javosini qilsak ekan. Kayrak kavazga alıp gelesin, bir serke alasın. Ылдыйкы Самангалп бар мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр. Ой сорунун таштап алган палбандар оюн талаасынан сорун тарапты көздөй. Kayra götürüp alıp gelesin, bir serkeli olmasın palvan. Жияли палбан коштоосунда кайсы палбан таштап алды же Жияли палбан өзү таштап алды. Биз бир аз машинада туруп жатканга бир аз түшүнүксүз болуп жатат. Аттардын жанында толук алып бере албай атабыз сиздерге. Jiyali palvon. Kelіңіз. Aytulun. Devletli marraga yetkili alıp vardı, Jiyali palvan bir koy aldı. Tümölbay sayıp geldin, boyun kattı vakti veren. Veriniz Jiyali palvan, bir pata veriniz hemen. Bugünkü toydu. Ulatman balağa. Rahmat metlese tile geçersin. İşlerine gidip. Ola çıkarsın olduğunu görsün. Metleyin bütleyin olsun. Amin amin. Taştaysın palvan. Kavazını alıp gelesin, hisset. Oktaganın ayışataları gelinizler. Orgudan Bekkola. Orgudan Bekpolat palvan bir serkege taşladı. Aksaray'ın Medet palvanın atının. Gel palvan bir pata vereceğim. Uşlarken netlese tile gecesine. Kolları caman bazajı palonlarda yol yürüyoruz. Palonlara bir kısa yügesini vaziyet olsun. Hisset. Yok adasıp ketipin akam. Mına alacaktan kayda bakırıştı ben ukpay kaldım hele. Batır balon bir aylanıp usul zerge alıp gelesin. Kaç kula balonda? Başına koyduk başına YouTube'a girgizsek. Bloknot'ta bulmakta.
Ey aksakallar da icat kumanız yigitler, palvanlar. Geber beri aksakallar bu koya palvanı. Versene. Oksan araya kişine yaşları. Bindir de oradan çüş buradan ha. Kapki ondaya ben kaya açtılar be. Palvan ulak talıp gel Ayşakalarına çok da boy var. Kalk palvan. Ayıştalar dedi. Gel palvan. Alıp gel palvan ulaktı. Hey alıp gel bunu alacak. Hey taşlamay dur, coşmay dur. Arka çal palvan. Arka çılgıla. Hey aksakal kişiye değişmegili. Tibey turgula ey jigitler tibey turgula. Abbas aka kelin alıp gelin emi. Ayşataların bir joktap koyuyla. Sorunlar öte köp. Saat 3:30 oldu. Hurmatlı tuğanlar, bunday kıvaylı var. Orgu çağışındı, kervan çağışındı toktat. Ola keneş çağışındı hem toktatmak. Bayka şança palvan geldi. Birağın okat bat geldiler. Birbirin aşırı öyle çağıveresin bunlar. Doğay bu yerge torpaktı taşayt, o yerge südye aytat, varıp taşayt, gelip sorununu da alasın. Südye yok dedi, yok işteke. Ecen düğüne barganda çağ yürüyor, o yakılıp orla göre tutabilir. Kana oğlum, Allah'ım şu kişilerle, şunca Allah'dan tilep, şunda toyot görüp, şunca yeldi toplayıp, suyun kılıp mantık, bugün yaşlarga toy kılıp verip otat. Şu ballardan ömrü uzun, ıssız balant olsun, mühimmanı beken olsun. Allah'dan nimet ilese tilek, muradı maksatlarına jetsin. Kırgız elimizge, şu bir eli yurtumuzga, kerekli jigitlerden boluşular. Ol, özleriyem bundan hem çoğurak doyuladı deriş nasip kılsın. Amin. Allahu Ekber. Ayıştalar hareket. Ya domulap gel yakın. Ha çekil. Hakkı yakın. Hakkı yakın. Ya tat yakıp gel. Akşam kalır. Biraz yapıyor bakın. Ya hadi kalk gel.
Kıldırlarım burası. Kıldırı salonda bir tay alasın falan. Benim mikrofonum kes kaldı. Ha kes. Ova kaya koydum. Aytık bu. Aytık bu. Evet, aytıldı mı? Aytdı, Tınçaka özü aytdı bu. Ova. Silot palvandır. Aydan kendin sığmık balonun duygularına bir tay taşları. Doğukattan Talhodakan'ın Dodo attı kaymalatı veren atı. Gel baba bir dua ver koy. Selamun aleyküm. Allah'ım şu toy kılana kalsın. Niye niyet bilen toy veriyor olsa toyları toy olasın ha. Vallahi Kılıçdaroğlu'nun kereğine canadan dinge meynet kılan yaşlardan olsun. Bir tay salını saldı. Daya çabuk gel. Sıymık palvan geleydi. Sığmak dağılır sığmak baban. Öyle kıştan sığmak baban. Geri git işte. Ayşe Ata geliniz. Öyle kıştan sığmak baban. Bir gilemge taşladı. Sığmak baban. Sığmık balon Irak'tan özünün atı veren övüne kumarına kaldı. Gel bir daha bir bana ver koy Sığmık balon. Şu bakta gelsen bazarlarını kızmaz. Bakta gelmeyi çam koyduğunu Çakırayım onu. balona sorunu ver koyuz. Buna ulak abdan gülücük çatat maşinanın tagına girip gitti. İşte tat. Hey! İşte hey, hakka Türkçe! Hey, çılçı artık hey! Koç mehtene. Bu abiş Berke. Ya abiş Berke bana kot topke. Abiş kot topke. Ben Nurbek. Berke. Kim çağır? Kim gelmiş? Ulak abdan gülücük çatat. Koç kovarına tiyetin. Aşırı bir Ya çıkması. sorun olayla kınca şirketi. Bunu tanışkandan fayda yok duruyorum. Teor kovaçı. Aynen. Arka. Boldu arka olmaktı. İslam maaşır boldu. İslam maaşır. Parmaklı, İsmet, Ömer Paşa payga koyuyor. Kalkma. Ver sen payga. İsmat Balvan Aytulu. Legendarlı İsmet Balvan. Hareketin görüydü. İsmat Balvan götürüp gitti. Yerge taşlap tay sorunun koyğuna çat. Mikrofonunu açıp koydum. Abbaska. Oldu. Abbaska. Kayarga taş gerek. İsmat Balvan. Legendarlı İsmat Balvan. Da ulak. Jetmeye kalırsın. Yeminle samanları Yengen artık kapitan. Çuvak Balvan. Çuvak balonu bakıyor balasın. Koçkal gelişim bir tanıyalık dedesinler.
Mına oşent urmatlı bizdin kattaluvchilar, urmatlı görүүчүлөр, көк бөрүшүүчүлөр, biz kokusundan İsmat Palvan'dı, legendarlı Palvan'dı izlep жүрдүк эле oyun talasынан жолуктуруп калдык. Баткен обласы Кызылкыя кайсыл айыл İsmat aka? Майдан айылынан, Баткен обласы Майдан айылынан İsmat Palvan legendarlı, эң күчтүү ушул өрөөндүн эң күчтүү саяпкери, эң күчтүү таза кол менен алып чапкан İsmat Palvan агабызды жолуктуруп калдык. Ассаламу алейкум, İsmat aka, той тууралуу кичине комментарий берсеңиз, анан мынау жаш палвандарга, өсүп келе аткан палвандарга кичине тек жип тууралуу кичине комментарий, жакшы насааттарды айтып кетсеңиз. Бұл енді қазіргі жастарға улақ бойынша айтсақ, улақ бойынша сорақ қимыл қылыш керек, палвандар. Улақ бойынша сорақ қимыл қылыш керек. Екіншісі, анан улақ бар, оны мен қалыс айтайын. Улақ берген адам торпақты 50 килодан ашырбаш керек. Ошонда ойын болады. Анан 70 килодан 80 кило, 90 кило қылсақ көп болғанымызға обязательно тақа салат, тек салат. Палвандағы не қылсын? Ошондай ошибкалары бар да, мен қалыс айтайын. Машалла. Ошон үчүн ким улақ берсе, чоң улақтарда шу торпақтарды 50 килодан ашырбаса, катты контроль кылган болса, шу тек жип жоголот. Ошундай ойын. Өзүм чапкан катары, көргөн катары айтам. Машалла. İsmat ага, Алла разы болсун сизден. Ушул өрөөндүн эң күчтүү легендарлуу палвандарынын бири İsmat. Şu агабыз дуа кылып, жакшы сөздөрдү жазып каналга катталып электер. Катталып койгула. Легендарлуу палван, күчтүү саяпкерлер, Баткен обласы өрөөндө эң күчтүү саяпкерлердин бири. Рахмат, Алла разы болсун İsmat ага. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип улак оюн талаасынан чыгып, мына бул жерде каналга түшүп калды. Өдөңкү машинага алып барып, бир тай аласыңар дейт. Палвандар аракеттеринде бирок эч бир палванга мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Улак абдан кызуу жүрүп кетти, улак суга каналга түшүп калды. Палвандар баары бир аракеттерин көрүшүүдө. Аттар жыгылды. Ол жерлерди таппаганга аракет кылып атабыз. Тура түшүнөсүздөр, маршруттан коюп атат. Кайсы палвандын жалына кеткен, машалла, машалла, мындай жерден аттын аты, палвандын палваны гана көтөрүп алып чыгалат. Улак көтөрүлүп кетти оюн талаасынан. Абдан кызуу жүрүп жатат, машалла. İsa палвандар аракетинде улак мына ошентип оюн талаасынан чыгып поляга кирип кетти. Алып барганга бир тай сорunu коюлган, мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр палвандар аракеттерин көрүүдө. Бирок эч бир палванга мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Абдан оор жүрүп жатат улак, абдан кызуу жүрүп кетти. Тай сорunu коюлган, палвандарга эч бир палвандарга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Палвандар аракеттерин көрүүдө. Ар бир палвандын жалы кур кетпесин, бардыгынын сорун менен кайтышсын, бирок эч бир палван мүмкүнчүлүк бербей, абдан катуу жүрүп жатат, оюн кызуу жүрүп жатат. Төлөстөн Исабек палван аракеттерин көрүүдө. Исабек палван минген ат. Иса кайсы ат минип жүрөт эле? Жал. О, жал. Карагашка бир ат минип жүрөт деп атышат, бирок башка ат минип жүрөт эле Иса. Исабек палвандын жалында деп атышат, улак жылды көтөрүлдү. Жалында экен Исабек палвандын. Нукат району Төлөс айылынын палваны, белгилүү Исабек палвандын жалында улак. Ой, азыр алып барган тай сорун алышат. Мына ошентип абдан кызуу жүрүп кетти, урматтуу көрүүчүлөр, көк бөрүшүүчүлөр. Бүгүнкү болуп жаткан Кызылкыя шаарында, Баткен обласы Кызылкыя шаарында улак абдан кызуу жүрүүдө. Бирок бир аз ыңгайсыздыктар жаралып жатат. Бирөөнүн мээнети дыйкандардын багына өтүп кетишти полядан чыгып. Машалла, машалла. Жолдон оруп кой, берака. Исабек палван жанында жардамда, аксынын балбандары, Эрнис палван жардамда жүрөт, жетелешип атын.
Vakıt balvanlar jüröt. Yok. Jetile oto. Abdan kızı jürödü. Maşallah maşallah. Beyrik alırlar, maşallah havaylarlar. Maçiz utu almaqlar. Hurmatlı palvanlar, bütün sizden maçiz utu almaqlar. Mına oşenti hurmatlı görüntüler. Ulak kütüsüzden İsabek palvanın jalında jüröp Nukat rayonu Tölös ayılının Cihaş palvanı Mingen atı Şuhrat akesinin Karakaşkı atında le. Бирок Исабек palvanга эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Сорунга тай алууга мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Эч бир palvan мүмкүнчүлүк берген жок. Улак кайтарадан оюн талашында абдан кызуу жүрүп жатат. Bak жерге түшүрүп коюшту окшойт да. Ой. Исабек palvanга мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Бул негизи ар бир убакта, ар бир жерде көрүнүш. Oyun talafında ulakta Jalil palvan жүрөт. Jalil palvan hareketinde. Maşallah. Isabek palvan hiç kimge mümkünçülük vermey жүрөt dagı dele ulakta. Maşallah, Allah razı olsun. Öz hareketini gör. Attın jügönün salıp berip yardam verişsin. Ernis palvanlar jardamında janında жүрүшөт, hareket kılışıp. Oldu yaşayamazsın. Yok. Nokat Tölös. Isabek palvan. Çumat. Maşallah at canıvar topton çıkıp jatat. Harekettin görüldü Isabek palvan. Cihaş palvan bul Kırgızstandın geleceğinde. Kırgız mamleketinin tuğuzun kötörө turgan Cihaş palvanlardan Isabek palvan bürөгөн Mingizde atın mına oşentip Isabek palvan özü çarçay түшкү. Vay bo top palvan mindi dep жатышат бул жакта. Oy maşallah mına oşentip tay sorunun Isabek palvanın jalında ulak kötörülüp gele jatat. Isabek palvanın jalında maşallah hareketlerin katı görüldü. Palvan degen ушундай болот. Негизи palvanga tam beriş керек. Ушундай жерден мүмкүнчүлүк таап алып чыккан palvanga, алып чыккан аттарга там беришибиз керек. Негизи palvanды palvan деп билгенибиз жакшы. Жаш болсо дагы эч бир моюн сунбай аракеттерин көрүп алып чыгып бара жатат Исабек palvan. Alıp çıkıp bana jatat. 400 at var hey 400. Maşallah. Tölös ayılının Nokat rayonu Tölös ayılının palvanı Isabek palvan. Mına oçenti bugünkü Alaman ulaktın Bakıt dosubуздун toy berip жаткан Alaman ulagındagı çempiyonu akırkı sorunun tay koştogon altın kur koştogon sorunun uşu Cihaş palvan Abdurrahman palvan taştap aldı. Maşallah. Abdurrahman at gimikinim. Kara döğden kılıç agasının milyon degen atı menen altın kur jana bir tayga taştap aldı. Abdurrahman toy kanday oldu inim. Maşallah biz tartıp durduk şu top buzulbayla kalıp gitti. Жалгыз geldim. Kudayım bugünkü akırkı sorundu sağa buyurgan eken.
Bileğingen küçün ketmesin inim. Budan dağı çoğun 9 kara koçtoğun. Umura safarına joldomolar da al inim. Kudayım jolun açsın. Mına oşen turmatlı bizden görücüler. Bugünkü marekenin çempiyonu. Altın kurtay koçtoğun. Abdurrahman palvan mına. Akırkı ulaktı uşu menen ciyin tıkladık. Подписка kılıp halo tilekler de aytıp. Yaş palvanga dua kılıp koşlar. Allah razı olup kalsın. Abdurrahman dua kılıp koy. Amin. Aytkaning gel. Mına oşen turmatlı görücüler bugünkü Bakıt Tosuğuz'un Alaman ulağında Aytulu Nokat rayonunun İsabek palvanı toptun kaynagan yerinden bir tayga salım saldı. Maşallah maşallah İsabek palvan. Bileğingen küçün ketmesin inim. Tartıp durduk. Öte kaynagan yerden sana dağı oңойчулук menen mümkünçülük bergen jok palvanlar. Bileğingen küçün ketmesin ушундай. Ар дайым ушундай çoң маrekелерде жалың кур кетпей. Жалың бош кетпей, çoң сорундарды алып жүрөр. İsabek palvan, улак кандай болду иним? Küçü, bileğinde var, balonlar küçü var, balonlar öte o balonlar salıyor. Maşallah. İsabek palvan janagыл at kimdik эле укам. Bir saat topta жүргөн hiç kim görбөй. Kayraçtan Tügölbay'dan. Maşallah. Kayragaçtan Tügölbay деген агасынын аты менен bir tayga salım salып aldı. Maşallah. Bileğingen küçün ketmesin inim. Budan da çoң soruндарды al. 9 kara koçtoğun umuraga joldomolorду al inim. Çoң soruндарды ala ber.